ole thlir tu te chibai le vek kule Donald Trump chu US President somli pasari na niturin laklu anita a an laklu na in khoma hian thuro pui tak tak mai soi aneya chungte chu tunjum video a hian tarlan na kan nei don ani. We will not forget our country, we will not forget our constitution, and we will not forget our God. Ole amma sabera chuan atu soi point sang zinga point poimo deuh mai pakhatin bulhan chanta ila Donald Trump chuan tiang hian asoya kan ram hi kan the hil ngai don lova kan dan te hi kan the hil ngai don lova kan pathian hi kan sherenganga kan the hil ngai don lo te hin Trump hian asoya ti chuan chun zomin thlatam vak lo liam ta khan Pennsylvania filta ka thu soi mek lain ka beng chu silai muin atai thlera emi chompian ka ngai tu na chu akal thui hle ma se tun nuwa ka ngai tu le ta karin tak em chu pathian hian kanun na hi chan nein min chan him saka chu chu America hi ramro pui taka choi sang le turin kanun na hi min chan him sakani ti hin Donald Trump chuan asoi ani. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. We will not forget our country. We will not forget our Constitution. And we will not forget our God. Kan siat chau angin Donald Trump le a party hian America rama hian toile patil te an ho em ani ti hi chuwangin Donald Trump hian laklu in khom na hian gender pani chau US a hian aum to tur thu asoya LGBTQ te dikna chan vo chu aronda niam hle ani. Henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Donald Trump hian United States President somli pasari na ani nuwa athu soi masabera gender pani chau aum to tur thu asoya he thu asoya wang hian in hnial na tam tak aron chok chuak bok Donald Trump hi pathian mian hi angin hetianga mipa le mechia gender baka gender dang omle tur chu adu lova chuwangin noibo tumti atarlang ani Trump chuan soi chun zomin sarkar official policy a chuan mipa le mechia chau pom ani don thu aponga he athu soi hi thlop tu tam tak anom baka soisel tu tam tak anom boka ngai ven a hlo phian ani he policy hi traman khotlang nun phung humtuma akal pui mek na nen ain mil hle ani Donald Trump hian COVID vaccine mangdu lo sarkar mi le sa te no chua tok te chu lak le le vek an ni tur thu atar langa heng no chua tok mimal tin te hian an hlo chu an dong kim le vekang ti hin Trump hian atar lang tin hei ba ka hian Donald Trump chuan military lam politics lama in mangle social experiment an duty laya lo ti thin te chu ti top atum thu asoi tel bok ani Trump chuan sipai te hian an thil tum ber tur chu America melma ne chu an ngai poimo ber tur thu asoi war hle sipai chak tak dinatuma kumsan hi som pasaria alo ti to ang khan lotlin na chu indona ne na chan atangin te anianga tin chu baka indona pumpel na changte in ani bokang te in asoi tel bok remna siam tu le midang te impum khatir tu anga ria cheng adu thua soya tu lo taka boina chok chuak chin ram ani lo nan thil sang sang hote te a chuan inven ram atum ti asoi tel bok US President Donald Trump angai poimo pakhat chu USA dan lova cheng mitam takte no chhuale dan ania chu chu tuna po hian President ani nu hian
malak na aum ngal don niin alang US President Donald Trump hian sipai te chu Mexico border a duty turin thu apengala US President Donald Trump chuan Mexico ramria federal sipai te chu El Paso Texas kana dalwa pemlute beipui khak turin asiatir don niin media te chuan report an darlang ani Declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Donald Trump laklu ani atanga darkar khat chhungin El Paso port luhna chu khar ania hei hi achan chu president in khothlang lam ramria national emergency apon wang ani Donald Trump malak na hi achak hle ti hriat na chu Donald Trump an thunei na achan nu reivak lova El Paso ramria loudspeaker mangin thupuan ani thu Texan chanchimbu chuan atarlanga anadoluin atarlandanin US Customs and Border Protection CBP chuan Immigration Appointment Schedule na ta na manchin CBP one application manchu ti top ani report atanga landanin Mexico a hian pemlut min nuai ni singsari vel chuan chen na tur an song mek niin CBS News chuan atarlang ani CBP 1 app hi October kumsan hi somni khan tlangzar ania CBS tarlandanin January kumsan hi somni pathuma tangkhan US a lut turin mi nuai ko singkha sangko velin an mangto ane Donald Trump hian a Trump khat chunga policy kalpuito remain in Mexico angchi mi makta duai tam tak dan lova US a chen te chu an ramak nge thon ki le vek an ni tur thu atarlang zui bok ane Texas Governor Greg Abbott po Donald Trump president atan laklu ani nei khoma hian atel pui ve a ani po hian Donald Trump thu soi chu athop ti aron tarlang vele bok Abbott chuan tiang hian asoya Texas chuan President Trump le administration tenen ramri hum hal le American mi zong zong ten malam hun eng tak an nei theinan thataka thodun pui thei ain be sei ti atarlang ane ole khang te kha Donald Trump an US Capitola ama US President tan an laklu nei khoma athu soi then khat kan dalan thei chu nia malak na hi chaktakin akal pui ngal bok ole khati sung kha tun chung video wa kan dalan thei chu nia video dot le athu soi then khat langsar tak tak te kan dalang le don ane